أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Amma ba'd, ittaqullah. Hari ini 12 Mei 2025, hari Isnin, di Pantai Kelulut. Area ni cantiknya ya. Pukul 7.15 pagi. Ni Pulau Kapas ya, Pulau Kapas. Cantik ya pagi-pagi ni. Allahu Akbar. Ya, healing. Sambil berjalan di tepi Pantai Kelulut. Healing menyentuh kaki di pasir pantai bersama air laut. Allahu Akbar. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arushihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi.